Kubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi kini ilaw di jempentip kini ada bat COVID-19 mentah kesini asal tarik benaime arhaja akuwe kies ki bathamai mentah kesini hilong Traspa Kadway Kibari Kawal Kilang Hendrispa Nyuk Hendai Baru Kikis Apo Jela Kibalong aktif Kilang Nyau Hajar Nyau Spa Pra pada kini Sau Hajar Aspa Hendai Fuar Kidan Apo East Coast Hills Si Hajar Sispa Prapunyo Apo Rinhoi kini di distrik di Babon Tam Kies Kemengalap Tip Kinampang Kibakhalat no Kilong Absal Napo East Coast Hills Kat New West Janta Hills Live West Garo Hills Iway East Janta Hills Iway but West Coast Hills ka jingelang jongi hakari meeting apo yelang jong i chief minister Badon Pulong menta ka jamit hadir bagi i ya ka jinkeu jong ki cases man kasni baru hadir bagi i bagi ki cases ki spread keleng saudong jong kejela jong i barokwe ban kam pensuk ya kitu kilong yin kilong sel kibayo iki positif baru kibasyong halapi jong ki yin ki sen kibangi declare kum kata ka micro containment hakitu ki yin ki sen bi jong ki kala berlong bekiyo positif amut marwe lane katnu kanumut Kibadon hakatu ka kliu yin lani hakatu ka long yin kolong set menta kasngi ngilarai ba kasorka ya kitu kibasyong halaki jong yin ya kitu kiba isolate ya ladi halaki jong yin kibom don kam banlet syaki hospital kibom don kam banlet syaki isolation centers ngin penbiang ya katu ka paket ke bingi juai mensiasnen agaba ya kitir bam tirdi ngin penpoi sya ki kliu yin ki jongki kani kalong ka bingi sim ya karai minta ka jamir na ka benta ban pensuk ya kitu kalong yin kalong sen kumbang ong ya ki bangi hap ban declare kum ka micro containment area lene ka micro containment household hakeleng jong kajela kajomi but ya kani ngila IT ha ki deputy commissioners ha ki district administration ba ki pentrekam ya kani kloy kat bala bakin pendekam ya kani kloy kat bala kata kadai ke pengisim ya karai minta ke jamit kebangkwa akan ke jamit ban pensya na kalian jong serkar hadir ba nyayoi bakadon ke jikeno na kalian inong yalam jong katur ikong anjelarna iba persyang ban yalam bakla ya ke jintip jong upai ba jong ke jelak ngakwa kan kapor banyak tu yoki ya ka ka bangi ka sarkar ni lale bat ya ka ru ka bangin dam le na ka benta ka jingarap ka bangina rai mention snen ban ai ya kitu kiduk kisuk kirangli kijuki kibai gendu jing hadu katu namar kadon ka national lockdown bat kadon ru ka state lockdown ha kate ka snen kabala le no nganya thu kumni
ngilan notify na kalian jom kalebo department siaparo kinong snong jom kejela kejoli baka sorkar kan ai jingarap ha katu kapor lockdown ar hajar sispa tengka ya iway lani kaway kalong ye ki ba ka jingdu jongki kabalong palat bat ya kataru ngilada ai rengkat bat guidelines ke basai kedah baki bakum kita ki ba pli ki ba de waidok ki ba belasngi ki ba training brio ki ba lese kim don lat pat da kumwe lani ki bompat yo ya ki jingarap na kanu ke skim juga serta ngilabu kerpang ar hajar sispa tengkabat ai ya iwe bakata kajingle jungi kelomba kabas kutenat bagi yo ya kaban pediam ya ka application jong ki bakum kita ki long yin ki long sen ki baduk ki berjenjar ngiyo ar lak lai pulai hajar sispa kendai pu saungut ki ba apply ya kaneka assistance ka bagi ka sarkar nila pendapat ba mensyapsnya baka ka bagi bu ha ka tu kapur barat ban apply ki bala ban apply nila da khosha ki ba apply ki dei ban long ki tu ki breu ki bombay ki ba trimester lani ki bombay ki ba contractual basis ha kino ki department jong ka sarkar kinma asu ban apply kaba apat kitu kin nongret kibla yo lepai ka to skim ka bagi om ka PM Kisan nang ta su yakituru kibala register pa kakum kan ka building construction what building BOCWWB ka building what building and other construction and other construction works welfare board jong kabaya ako to kabut kabini ong short form BOCWWB yes kibala register kitaru kinumla su banyo na kaniga scheme bat kabakaddu kalom bayakitu kibalayo ya kajoka kibatre ya ka NRGS kabini ong kasis pasni bat ia kibla don leparu ka ration card AAY bat PHH kitaru kimla asu ban apply katkum kanika guidelines kabangi labu teka ko bajia nakini ke arlak laipulai hajar sispa kandai usau hadin bangila screen nadong sedong bat ya kene ban screen ni ke application lu ke IT ha NIC jongka state government ki balle ya kene ka kam detail ban like ke jing ke duplikasi ban like kene ka tai te hadin ba ki lale nadong sedong ki simlut ya ki cingtip nadong sedong na ka arlak lai tholai hajar sispa kandai ko sangut ngiyo sila praphoi hajar saus pa kandai ko wengut kita kidei ki bagi application jom ki bit ki biang nadong sedong bat nakine ki sila praphoi hajar saus pa kandai ko we ngani tu ipi hadu menta ngilala ban pelait ya kena kepisah lain ban transfer sekak kaum joki kalong sila sapu sambut sispa nriu powemut baki badangsa menta kabagi dam ya syafran ban transfer ya kena kepisah kisah salai pun riu hajar lai spa lai powemut kita kede ki badangsa bat ya kena ngila IT principal secretary jungi joint commissioner level jungi kia president but kia khot meeting na kapor se kaporu hagaba ya penbet bat kini kiban namari ni ai artli kiban kawe ka de state bank of India bat kawe pat ka de ka HDFC bank ki bahap anle ki kam ban transfer ya kapisa jom kini kibala qualify ha kaneka
application ke jongki na benta banyo ya katuka araja sispa bat ya kami kakam kadang ya saya bat ngangit scam ba sak biat por nginla ya kabat pendep bat ngangit scam lu baka bank account juki kan lo babek babian kenang ba kanum don jing akapor bat transfer ya kadi kapisa nam ta susu hakabede bat kani ngani thu epi ngilaplut lai thoklur lai thowela sau thon riu hajar arspa bat kabedang sak ye kita kini om lai thon riu hajar lai spak lai tho kalong sah nyau kulur site kapisa kabangin dang transfer sia kini ki lai thon riu hajar lai spak lai thomut bat kani ru kadai ka sanction ke bangiyo na ka sorkar hapo jong kalibo department jika ka bangabot ban ong ang kolong bakatu ka statement ka ba ngayoi bat ka banakali officer jonga kipet ngiyoi nakali no sorkar ngakwa ban ong ya kipat ba de bapli la sei ki ba susngap tang ya katu statement sngu kum bade ngakwa ban ong ba hakan ni kapor sim yang ni ko official record ka bangingi ai bat ba kumbang ong yapi kajing keno ban ong bangi bam pisa ban kajing keno bangi tep sepla ngatrai kata kalong ka basngosi bat kajing kren ka ba klem nong rim ngamju kemilenti bakat ikong anjelangan in kren ya kibakum kini kijajing kren kibabdon kenong rim hamdong ni welcome ni pedial sko ba lada ki ajimut lada ki criticize kam lele reis ngau bhawa keno nama la pi om ga bamsat kani kalong ko bichinga la pi om bamsat kani kalong bichinga dengan kwa ban om pek yo lada ki krentam kan kerto sya kamaladi kani ka bang kwa ban kren de basar nama ba ngasngu sun ye ka bapli ki pai ba jo ke jela megala jo ni yo kisah yalam bakala ha ki bakum kini kijing pentit ki bomdon nongri kabenta ka ba nama ila krenu syakhan gotu megala building other construction workers welfare board ka bakalibo department ka ai ya gotu menshem snem ni ai san hajar tengka uwe registered workers ngane tu epi kalau ni menstem hadu benai mas menstem hadu benai mas kiba register kabangi om kita ki aktif registered workers kabamut ke registration jadi kababit kababian namaria kan ni hapan le sistem hapan renew kidon artosan haja Nyaus pa kendai posa ngut artosan haja nyaus pa kendai posa ngut kini ki registered workers hakani ka MBOCWWB but kapisa kabilala pelak group syaki mensiam senen kalong artosan haja nyaus pa kendai posawan kabamut borok kini ki beneficiaries ki balong aktif ki register hakatu kasnem habenai match hadu benai match jong ar haja arto ki don artosan haja nyaus pa kendai posawan bat ni pelat pisaru syabaro naki berkata balong borok artosan haja nyaus pa kendai posawan claim minus uwe bat ka among ka bingi pelut na kabenta jong kini ka boy khat atlut prat kundai haja news pa kabalai ka bangakwa ban persyai hamni namari om na don deki spa deki lakmut ki register ngaspa ban om tak kawe ni hak adiat lembaga rules lembaga ak baka ak ka persyai ba kitu ki register ki de ban renew sisin sisne
Lada ki register menta kasngi, la stem kum menta kasngi ki apa register, ki apa renew. Lada kim renew kamut ngim ong su ki aktif. But haba ki renew ru ki ap siu re potengka. Ngisim san tengka si benai, nak menta khat ar benai kamut re potengka. Kin hab ban renew, but ndak la de renew, kabamut kalam aktif, lada jia kan gunu katum kanikaat. Kinyo ya kitu ki jing mentoy ki babun serta ki bangamla ban batai lut hangge te kata ka bangakwa ban ong nama ngai i ke statement ke jong i ong bayakan eru ngi klem siu lani kaneru i komba misuse mangi ne basaka te ngakwa ban kren ne ka basai hakane ke janmit sngo ba ngatrai maki ki media sngo ba ban pisai pajba ya kani khnam ban numdon kanu kajing sutu bakla halor kajing pendon kam jongi ya kani kapisa batru halor kajing pendon kam jongi ya kani kabade bat ki registered workers katkum kaan kabaka sarkar India kalapas ne kabangakwa ban om kolong tan kawai sisi sepa ya kinu kiseng bahala kabang asmutnat ki babon kiseng bahala ki civil societies haba ki criticize bullshit kolong constructive ki aljimut yang iksoka ne ya kabang pinble ngan tu yapi kan mau kan ne kambha lana mangangan blame yakiru kamlo maki kin su blame klebe yangiru kamlo te komo pi namar ba ni wat siting karu kan mau ba ni habya lemba jong ko audit but ko audit ru approved by the chief controller of account tingin ngla ban le kluma ngin ngla ban ya kluma but singo ba ban nundon su kum kini statement ki belong so irresponsible but ki ba pin su kren heavy claim ki brio ki bal anang di plastar karul ka anya office ngatrai ki de tip ba bat la kim tip ngatrai bharat le training apo mati ada kim tip le training sa mati nanta sa ai de decision nengo di kamlong ni namar balong kumbang ngit kwa ban pensutu bakla ye ki pai ba jong ke jela jadi berkuai kamlong ban le ban mangiru no komen gimla ban le enta ko pi namar bakani ke deka kamyak ka kamim bakani kalong ke bengi train na ka bentar ke jing mentoi jong ke jelang la jong ni paro kowe tes ngau bah ngakerpa yanu to ye criticize baka MDA man ko bomlong uprestu no bomlong kamele tamba ham fi criticize da jimut der ajimut khana bangi ngin sim ni ke jimut ke jopi ajimut khana ba phin ong bangi baklan ngin ko rak ke rei ba phin ong be bangi de kinong tu ki ba bamsat khamtam di phun na ke ni thma ngom ken mau ba kan ye kamlong ka ba na ta ki ong risai nga so ban kerpat la da don pidon mesin do kata na fai to ye ni lecture how atla ye lecture khana ba tunjok ba phila kan sekri ba 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 ne what ye ka ha no wi pi na ma ba kan ni kamlong it is not fair but ngada kerpat juru ko mopi ya perok kinong yalang jo kiseng halang to ye trelang bani ke serta ban ngimde ban siap ban yalek kai kumne na mata ki pai ba ki mar ka bang iting ko ki pai ba jo ni ki sat kham nge ya ki fake news ban ya ki ba ibani bade ki kham smutnat ban snap ki khobor lam le o bayak uta na wat jing sisa kham de ya kata pa ki spread keleng khobor dengan asuhan om kipai ba be sngau ba wat sngap than ye kum kini bijak le pet ye kakam ni don hang le hak sarkar ndei bang ong pi gi don nak ta jadi bat wat keno nga job na prusla prosesi ngau pi besania kipai ba cuma na prusla prosesi phimla ban ong pi resign phimla ban ong ke man e ki bom treka hakum kan ka pandemic ngai i ya ki trestom boro anu phomot ke mani la ka jong sansi ngai i ki MDC ki bi tre ngai i ki sen balang di bakher bakher ni treka ngai i ki sen balang di bakher bakher ni treka
kiarap iki baduk ke basu ma phi phinwan ban tanra bani ka kamu i phiru balai phin kreka yarap lam ni ke baduk yarap lam ni ke bisito ngong ping lai i ke babun bhakis kireu simet ngai i ya ki news don mu tu we ba khasti ule samja ule hi nak ta ke babun ngong phi sen ki society ki ba pero ke ngai i ki samja ki pelut ngong phi blei kur khu ya gitu blei kur khu ya gitu ban ngai tu bo blei kur khu lang ya ki pa ba jo ke jela me kala jeng ba naman bakani ka bani im ta ka lo ke jing im ka ba ma ong ya phi ka khlam ka bi se thei ya du ba ta ngim don por ban ya ai ki fake news sgo ba wat ya snap ki fake news ngim don por ban batai phi ka bom de ngong phi ni don por hang ne ya ka ban ya te namar ba ka ba pong san e ka jing im jongi ni don kam sa ya ka kot ka khia jingi ka don kam sa khna mungin lai na ka jing her pa jong ni u khnyam jing pam bar